Good morning, Kajun Lemon. Ito ang magaan natin ngayon. Saluyot, sitaw, ito, saka malunggay. Saka may ulo tayong hito. Saka ito, uong. Yan ang ulam natin ngayon, Kajun Lemon. Tara, lutuin natin. Kajun Lemon, ang sarap ng ulam natin. Ulam probinsya to, Kajun Lemon. Yan, kabuti, uong katoy, uong taltalon, saka ulo ng hito. Yan, luto natin, Kajun Lemon. Pakulong tubig, lagyan lang natin ng bawang, Kajun Lemon. Bawang lang ilalagay natin. Yan. Tingnan natin, Kajun Lemon. Yan. Hindi pa kumukulo, Kajun Lemon, pero ilagay na natin to, ulo, para lumasa na sa ating sabaw. Yan, pag kulong-kulo na, Kajun Lemon, lagyan natin to bagong Pangasinan. Tansyahan lang yan. Yan. Pakuluan natin ulit, Kajun Lemon. Pa natin. After 1 minute na kumulo, Kajun Lemon, lagyan na natin to, sitaw natin. Sitaw saka yung siling green. Para maluto. Mas matagal kasi maluto, Kajun Lemon to. Kajun Lemon. Kumulo na sa ulit ng 1 minuto, lagyan na natin yung kabuti, uong taltalon. Sige, masan. Mas manati sila tayo. Kajun Lemon. Uong taltalon. Ginatang ka ito, Kajun Lemon. 200. Saka natin takpan ulit. Yan, Kajun Lemon. Kumulo na ulit. Lagyan na natin yung ating daon-daon. Bango, Kajun Lemon. Kakaulam na naman tayo ng dinengdeng. Bira, Kajun Lemon, tayo makaulam ng ganito. Tapos lagyan na natin to, si paring Agi, na 1,000 pieces. Yan, pwede na yan. Saan natin takpan, Kajun Lemon. Para natin yan, para lumubog yan. Takpan natin mga 2 minuto, tapos kain na tayo, Kajun Lemon. Yan, Kajun Lemon. Yun, luto na, Kajun Lemon. Tikman natin yung sabaw, Kajun Lemon, kung ano yung kulang. Para sa akin, Kajun Lemon, okay na. Patayin na natin yung apoy para hindi ma-overcook yung gulay natin. Yan, takpan natin, tapos patayin na natin yung apoy. Let's go!